tini sarigo ang jehur thuiba sakha atumsa ang kaini news mano kaisang kha social media ni phaisi ta kaisang ka ang khorsa borbai communication khai mane khorsa bor ang communicate khai hoka boni kaisa incident no tuye belai no joli janai kaini incident no anu belai no joli rakha second jong kha je ini women's college pori tonai third semester ni khorsa basically suicide khaiman ni o kaini news no no yang belai no tam sanai joli ma hai kha first the incident kha the information ang mamani ang disclose to khai mangala sabo bumung tama ang disclose khaya because sabo allowed ya privacy ni matter patonga but boni je situation asike one of shingsa asike hamyang khabani logewa je bini husband alka boro by extramarital affair to thangka abo sepan one of shingsa kha je buri by extramarital affair thangka abrai ab mana ob like the wife no main the victim no therefore bor community bor by mutually the bini husband no bini family or return khaina residi apte hete salane thago bono o lady no plus bini busarok no bui horu thei bo chacha ro the ka bu khnawe ang asaka joli kha te bo joli janai ko khao incident angmani abo ni 6 months hai kai tokha jefro incident ka police station bor thangka thui chacha ro khati medical report ro bebak tong but police ro kono action se na ya thamsi kaya dam te heron khra belai thamsi kawo mane hana easy actually na nungmani chini tripuran bebak police authority wang jenuman je jaga phano kono ordinary borok thangka genuine complaint te easily bor accept khare nai gela FIR ang saimi atam reason bor easily accept khare nai na ki bor charges tam thapane saimi ya bo charges bo sections hotona ni nangno abada bujia na ki investigation khaina ni shalero aram se betona na muchungo na ki ni at the end ni jeforo investigation ka ba shakhi ni time shakhi na ni abo bor ni rao ko kare tam nai courage kare a confident kare और डेडिकेशन निजे नि जॉब खाना मुझे जॉब या कर दे जॉब नो डिसरिस्पेक्ट तक दे जॉब खाना मुझे का जॉब या कर दे आप तो के न पब्लिक पोस्ट कॉल खाइतो बट पब्लिक नि सर्विस ओ न डेडिकेशन रे सामु खाया के या कर दिया जस्ट वन फीलिंग थो सो आं बेले नम खनारि जो लिखा बट आं तम खाइने जे विक्टिम बमनते एक्शन नहाना मुसो जायगा आलका एक्स्ट्रा एक्शन যেটা আ বড় রঙের চং এক্সপোজ হয় মানে যান গত আনিয়া কম করে মানে আনিয়া খাওয়া তাই কোনো করে লোকাল স্ট্যান্ডি করে আনি থানে হবনি যে মেইন ভিকটিম বন থানে সাবন লোকাল স্ট্যান্ডি তো সো খানা বেলেন আন ব্লাড বয়েলিং থাকা বেলেন জলি খা অমতে হাই বচিন সমাজে বড় তই তং চিন সোসাইটি আসে গথং আসে কমতে হাই এনवायरमेंट যে পুরো বড় লগা ইনসিডেন্ট খা পারান বড় জাস্ট রাশিয়েশন তো সেই ইনসিডেন্ট কে Pala wana mashetin borong ni mentality baksa borong ni mentality tabu mo tola level ko ang buji maya hasaki self center hasaki selfish bela no thamsi ko daga sa second ta je chini o third semester ni bare je suicide khaman abu chin bai ko newly tabu every year korok tham bare suicide bare or challa special bare ni cases kabang no ta suicide khaimani Nke ang Simon no message Genzi rong yo so so na I just hope ang Genzi no khobida ko but an sete bu young jeto young rong ni or no bo boro commit khai zaman nu gi dong ba so ye share khai de borong ni thani obo Nke and first ko cover relationship involving the issue no kabang ko suicide ang man climate nu go buri ro So ang buji me atam sa selfish ang kanoro. Kanoro parents ki kong nawa da one two dia. Korsa chalani baga nung parents ka pogi thana hijini sak ni parents ni bagi one two dia. Je parents asuk kosto khai porri to no tawa no hori porri to no trust by full trust khai but no
khorsa chalana bagi parents na expectation parents ni je as a hard work sono pogoi thango asu jodi sagno end khaina muchung khangke abono ani kok pachamo joto jinis sikla sikli rono je present relationship involved or ke boy relationship invest khaina muchungo ni life no future ro kuno moment no tumu one sumu phayo dorong ni ro bakhao je tabokan life kun phan kari kha ani hamjama chalaba no hamja gya ba ani hamjama chalaba no respect riya ba ba no ya kono nayo ani life kun kari kha life ko end khai khip sinai am pe thought phai jang ka no kaisa ko mutunar de nung jodi ni life samong na yang ke ekta kam khai di chini je duita mokol tongo kidney tongo ni liver tongo heda oborono donate khai de because kabang ma ka thang tong na mo chone boro tongo borono donate khai klan gabong ka tawan kuno din hom te thought phai ka donate khai klan ka phali klan khane norong parents ni muwe jata rang norong parents ni oro depositing thanai ja okay so suicide khaina ni jodi planning bokro ko phai ja apte khai de bisana tai sajane kono kare relationship heartbreak joto borok life o face khai I'm 26 I have seen lots of heartbreak I have faced lots of heartbreak so it's not that really unique or rare thing jeta nin logi like rarest kaisa case nin logi shimino onkha jeta belai no shameful so am ta ke chungwams ku suicide khai khinai am selfish man khlai the life belai no precious kabama religious scripture o sija to nin 84 lakhs the species man yagulo nin yong tok sei musuk ampe 84 lakh species जानवर ni ate man ya gola se cheng munishu na ni abo cheng manu religious scripture ko to tumong nor ta of the thought phai kya general control khai man yang tong kha ekdom depression over burden thang tong hang ke tumong christian ke bible pori hindu hung ke gita pori over help khai kai sak ne bagi mungsapan kari ni wan su khang ke like improve khadi ni no improve khai ka extra nung asu ni boyfriend ni bagi tong khang amni parents ni bagi kisan sak no improve khadi so kono dina for respect they love compromise love ni bagi respect no compromise ta khadi always choose respect over love if there is no respect there is no love so abona ni norong thane kok ko charmo